right nje siyaphila abantu asixabene mana yena kuphi lelizwe bona abazalwa kulo bona lapho bakhona akelizwe labazalwa kulo okungadlalwa kulo insizwa enganqusana la kuphi ngoba ngisho ebholeni bazi babambane ngoba siba robot sizinsizwa nje bafowethu silwa ngomlomo shanga inkukhu bafana bakithi kumnandi khona lokho futhi aqala akuphindi usazoqhubeka makunesimo ngoba bafowethu kufanele baqonde ukuthi njengoba nisebenza kanjena nje bafowethu kufanele bafowethu njengoba nezolivaliwe sikwazi ukunqoba ngendlela eyihlukahlukene kunjalo iqhubeke phambili njalo mathini okubi mama funa ukukhuza bona abantu bayakuthi hambani ematekisini ngiyokhuza abaye ematekisini ezinto khona musani uzophaphela abantu beyidalela siyayincokolela ngani awuphindeleli bese bagenzi njani macengwane abangazosiphaphela ephaphela iy'ngane ziyidlalela bayafuna ukuphuza ipi benezulu sebenethatha eningi abantu bengibalula bekucele bethi nako bakuyabulawana eSouth Africa kuney'nkinga ey'ningi bakhuze sibone ukuthi ngake ukukhuza kwabo kune-impact siyadlala thina sala khubana bakhangahlekayo nina abakhangahlekayo uzwa kuthiwa sengimtephula ephi indlebe sibulawe bani uyabona ukuthi hayi inkosi ngethethe uzonda ngabona ngabona ngina ngimnyama kanje ngahlala ngikhaba usuzogada bona-ke kwami Bulele ajay bulele ajay bulisa majono Sanibonani la babukeli be-One Show Phakama. Ukubuka kwakho la izizwe zegospel nangapha kumaskandi ukuthi ngabe izosuka phakathi kwabulama labaculi laba begospel nakumaskandi ngoba nazi insizwa impela zegospel ziyayivuma nengoma ngapha kodwa zibe ziyagadla ngapha kumaskandi. Sacela nje ushiye uvo lwakho la ngaphansi. Ngiyabonga.